3 dana zaredom, u petak, subotu i nedjelju, Opatija s okolicom mogla se podičiti širokom paletom događanja od lagane zabave preko sporta do glazbenih večeri za zahtjevniju publiku. Tako je udruga Pojane na Petrove bila domaćin turnirima u kartanju, mora džaponezi, bočanju i pikadu, a u 3 dana koliko je slavlje potrajalo, scenom su prodefilirali popularni glazbeni sastavi, talentirani solo izvođači, neizostavne opatijske mažoretkinje i puhači orkestar iz Lovrana. Volosko je u subotu ugostilo Jadranske igre i time se svrstalo u prestižno društvo 25 turističkih destinacija domaćina ove posebne turističko-zabavne turneje. Jubilarni 10. Liburnija Jazz Festival ove je godine nadmašio očekivanja i onih najzahtjevnijih, a bilo grada kucalo je u ritmu džeza. No više detaljnije o svakom od događanja pogledajte u specijaliziranim prilozima koji uskoro slijede.